Abai kan ya khwlai na Hambai ke sung na malala Kong này kia Hambai so ya korta jang na tong mani kan sung malaya ni bagai abai kan ta mau thani president para pusrai banao jaga khwlai di mana ba ani bagai sing turuk te sing te bukhana sing kamu ana ni sing sumna ni ro aba ro sing turuk jaga no center final bo sing rokno Ini ke enjoni bising bising kaisa suruk ini ke jora kaham man mani amni bagai sini yang sarno hambai maro sono mohai kubang ma sini samung narsari ini ke polti karam rok serungjang nai farmer rok serungjang nai amhai rok kubang ma item rok tui phaijak amni bagai bona hambai maro taiba hambai maro ke sini Oro je sini arong tongnai rok sini Tripura kami hamkre motha je sinoro je society o tongnai rok adong rongnang bele bele kan hamai maro jorano samung khiwi phai manjak phaiman bagai songobo sini sarni buskang khukti sing kubang ma kaham kok sing khanai mannai amni bagai sing jotono pulen chingpai sajora sing sini sarni khukti tam khwlai jangnai tam khwlai ke sini develop nai sing kusuk beramo kaimannai abo sing khanalainai bagai sing thanglai anu begi phaide sing paya sakjora samoino mulyoban khainai sing khanalainai anu bagai ang jotono na hambai rewinai oro nani kisa sam ang paithago te kisa sapirana hambaya sema Baru, tai orang kan sini kami ni Tripura kami Khwlai mothani sini presiden bonobo hambai amtai ke nong ni group ningai tini ni o sini program kaisa nursery worker tai small poultry farmer ni o training sung tini opening khairnai ko training khlaina ni bagi nong oro jagar mani bagi norong hambai maruo tan male tabuk ang bo jagani o training khaikya bang nong sai khana ro na जों sini takho ojit bobai to जों गोजाम आगेनि 25-30 বছর आगे न जों बरबाय मालायजा पयलाय माम हायनो गाबोन बागै बय मालाय कक खालायके अ प्रग्राम बिनि बिसिं तिन सपाय माकलायो ओंखाय ताबुक नगर सैजाक नखना जनशिक्षण संस्थान आबो बजागानि जों आबो सिनिना नांखाय दा जनशिक्षण संस्थान के sini Tripura o Agartala o kaihana tongo Semeli bazar konjobon engka abo ajago bahai ke rang phai o program chapai ke hangkai जों ministry skill India ni program ni rang phai jono choba mungkai nai amhai training kubama जों training provide khayo rom chidi chini training ni bisingo nursery worker, mushroom grower, beekeeping, small poultry farmer, self-employed tailor, welding assistant, assistant hair stylist, assistant beauty therapist, elderly caretaker, electrical technician, craft baker, bamboo basket maker, traditional hand embroidery, jute product maker, general duty assistant, domestic data entry operator, unarmed security, plumber general assistant, retail shop ops. Hai kebang ma variety training sing khlai tongo. Amoni bisingo no nong yoro banner no rong nokna small poultry farmer tai nursery worker o duita no जों o jago serngnai rok beneficiary rok man kha hanai जों oro training tini or tamnai seng sinai hinai जों khulukmani panna chengi tongo o jago chini small poultry farmer among kai 105 din nai angkai season ka 80 ta angkai nursery worker angkai 90 din nai abo 67 season
amtaike chini program ungnai kamani bagai chung srungnai irok to chung abo tamnai yak chung theory practical a duita class no chung kaham manjagai srungni narakhe jawo kan male chung kamiam chayo tongai chin bororo tamo khainai tamo khayam hai chung bunga mayangi tongo kan bagai lama ki hisab bubak mang hakai apana chung yago romui naragai amoni bisingti srungai sak sablomon ngi basanani yakung bai basanani abo chung chini process ta tongthai kan bagai tabu romsidi small poultry farmer chung poultry farmer ni samung srungna thangang kai ontoto pokhe chung jotoni slai कृषि इंयाखा सामुं याक बाय प्रैक्टिकल नि मामानि बिसिंगो पोल्ट्री फार्मिंग नि सामुं नो जतनि दाति दाति चनो बिजनेस बिसिंगो रां चिनि याफा हरनाय आम हाइकासा अंको तामनाय पोल्ट्री फार्मिंग रम सिदे जों पोल्ट्री फार्म खायगा हंगाय जों एक मास नि बिसिंगो ना 1 केजि बा 1.5 केजि कावै फालै मामा नगो फालायो काउन बागे अयनो बिजनेस जों इनभेस्ट खायपानो एक मास नि बिसिंगो चिनि यागो लाभ बाय सद बाय आसल बाय रनाय करै कान बागे पोल्ट्री फार्मार बलाय चिनि बागे चिनि गामि तंनाय रं बागे बलाय नांगो जों अबो ताबुक मांस बलाय बाजार चाहिदा दंगो कान बागे जों चिनर सावर फाइगे चिनि गामि रगो चिनि बाजारगो आयं आवलि फाइजिंनि कासाय फै हेदा 10 नरनि फायै जों बरनि पाइ माचाव कान बागे जों फाइदि ओ पोल्ट्री फार्मार जों स्मॉल पोल्ट्री फार्मर ऑफ चिकनसा चिनि पोल्ट्री फार्मिंग नियाव सामुंनो जों सोंङै नाराक लायनो आर सोंङमन यागलो जों थाम खायनाय सोंङै लास्ट जों जखन सर्टिफिकेट मानबायो मानबाय खांखाय कायसा सपेट ताइ बैंक आबरनो तै जों ली क्लास खायो का आजागो हंखे तामखाय जों आजागो 3 दिन दंनि हाइ प्रग्राम दंगो जे बररक एक्स बेनिफिशियारि मिट गोसाम सोंजाक बररक बाय मालाय मा पान्ना आजागो हंखे ताम खलाय जों आजागो नों आबले सों पाखा सोंगाखौ नों ताम खायनाय आम हाइके जों आजागो क्लास खायलायो जे बररक अमनि बिसिंते आं लोन बनना हारनाय सामु तांसिनाय खबा खलायसिनाय हंखे आम हाइके आइंतिबो जों लाइन दाहरिमानो आरो रमसिदि सफेट जों जेखुनु नि स्किम नि लोन नाहाना थांखानो जों सफेट ट्रेनिंग नाहाना दरकार दङ नो जों टाइप खे प्रग्राम रख खायो बसरो 3-4 बार मा खायलायो कान बागै नंग न कोयो नरक स्रंगनिया मा बायसिमिया सब स्रंनाय प्लस आंगाबनो पेसा हिसाबाव नागै साम खायसिवानो नै वान सकांखाय फाइदि नरक बा बगदि आं बचोबा जे मानसा गानि साइमा मदर टिचु बानान थांगि दङ आमतेगे जों आमनि बिसिंतै साक साक बासाय फाइनानि गाहे लामा दङ बवकहाय पोल्ट्री फार्मिंग ताइ गेहे दङ चिनि नार्सारि वार्कार नार्सारि बमतैनो जों गामि रगो कोनो कायसा बिल्डिं रगो नासिखनायखे काहामाके खुमकाय जाग्रं नगो बालाय नायथगो बुखाबो दंथगो हेदा कान बागै जों आम हाइके आ खुम निखे गोबां मा जेमन थाइसु गामर कलिर ओंके कायसा गलापनो कायसा बुफाङानो कसा कर्म अंको भेराइटिस कलर बालजाक रग नंमानि र गामन बागै आमहाय सामरंनो जों सोंनानि दरकार दंगो जों बुइनो नगो बुइनि द फारकनो आ खुम फालै निखाबो चारा फालैसे बरक जीविका उपार्जन खाय लामा चलि दंगो गामन बागै फारि जोंबो खुम कायै नार्सारि सोंगै गोबां मा बुफां बुसाकाय मानि बिसिंतै बाइके बो प्रोसेस बाय जों वैज्ञानिक पद्धति सोंगै बाइके जों बसकां आबुगै आनि नखंग ताइबो इनकाम बारिमान जों आमनि बे प्रोसेस ता खायलेनो ओंखांके आमनि बिसिंतैबो जों अयंतैबो बाचानानै खाय लामा दङ दान बागै जों ताबो भारत सरकारनि त्रिपुरा सरकारनि जत सरकारनि नासिक मुं दङ जोंथ' न जाय याखंगनो बासाय फायदों कारण जों सरकारि चाकरि बलाय संकट कारण बागैनो सरकारबो सरकारनि नासिक मुं मामोनो जोंथ' न जाय याखंगनो बासाय इनकाम खायदों कारण बागै फायदि जों नरकनो गयक्लांगो जों फायदि जों सोंमानि बिसिंतै अमन बिसिंतै बासाय फायानो बासाय फायलायनो जों सोंमाना हालायनाय आमथेकेनो जों
chini kami nyakfa ani nukhung ni nukhung taibo develop ngano jokhon जों ji nukhungo amhaike uparjoni lama phaino जों saimana no obo srengmani busuk ani mulyoban kha nang srengei nang noni certificate no mulyoban certificate khaidi amani bijintui nang no basadi jefro nang income kamai khaimana na afro nang saimani ni certificate ni mulyo no anbagi kebo जों kami thangai ang survey ro khaikeng te saimana কিন্তু srengei जों certificate renai nang saudugi ingmani bagi busuk ni mo chongma tong ang nono chubanen bagi thangtong chini office chubanen bagi thangtong ampe hai sin program kasuk saino ang chini program no mothaknai